Dipu Police Station ke Parlo Dhansiri Dilangia long Risim Kang Tang ke Oda Song Hilipen Pen Bangkit Thomatuma Phan ke Nepon lo Veterinary Sub Center ahem Bhut Bangla ahem Pamanden Clear 2 pu Karbilun Barim athir kang cho chalut sinot production ahin pen kang pupa Dipu Police Station ke Parlo Dhansiri Dilangia long Risim Kang Tang ke Oda Song Hilipen Pen Bangkit Thomatuma Phan ke Nepon lo Lason si joy pen berta ke long dona teng pen Dipu Raikom Sai Khia tum pen Nithom operation ke padu pona long Dhansiri Dilangia long Bangkit Thoma Bang Phua Tuma Phan nep ingnang ponsi Risim Kang Tang long pon lo Berta kirip dun long atengki Dilangia long inut banghingi atung celangsi Risim Kang Tang asong kiseng jia Phanpura Risim Kang Tang kapang rumba mahur Dipu Raikom Sai Khia tum pen joy pen berta long dunsi kiri katar lep asai deng pon lo Labang so long pen bangkit thoma bang phuatum Risim Kang Tang pen nepon long lo tang ti nonang ton pen le klardak alam theke long pon ji aphan Raikom Sai Khia atum kaning je pon alam the pen le arjupon sina News Desk Report Public TV Karbi Angla এটা বিশেষ সূত্ৰৰ খবৰৰ ভিত্তিত আমি কিছু দিনৰ পৰা আমি এটা অপাৰেচন লঞ্চ কৰি আছিলোঁ কিছু লোকে হাতিয়াৰ একত্ৰিত কৰিবৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা কৰি আছে কিবা সংগঠন খুলিবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰ এটা আমাৰ তাত আছিলে হেতুৰ ভিত্তিত আমি যোৱা 3 দিনৰ পৰা এটা অপাৰেচন চলাই যোৱাকালি আমি 4 জন লোকক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সম্ভৱ হওঁ ধনচিৰি এলেকাৰ পৰা আৰু দিলাংগী এলেকাৰ পৰা আৰু তেখেতসকলক আমি ফুটপুছ কৰি আমাৰ ডিমা হাছাও লগতো আমি যোগাযোগ কৰোঁ ডিমা হাছাও এছপিৰ লগত আৰু তেখেতসকলৰ কিছু তথ্য আমি পোৱাৰ পিছত একেলগে আমি জইণ্ট অপাৰেচন কৰি আমি দিলাংগী এলেকাৰ পৰা কিছু আমি অস্ত্ৰ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ তাৰ ভিতৰত এটা AK-47 ৰাইফল উইথ মেগজিন 3টা .32 পিষ্টলছ উইথ মেগজিন আৰু 3টা হেণ্ড গ্ৰেনেড আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু আমি 4 জন লোকক ইতিমধ্যে আমি কৰায়ত্ব কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ আমি আৰু তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছোঁ কোনোবা সংগঠন নতুনকৈ কৰাৰ কাৰণে বা কিবা তেনে আমি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছোঁ এনেকৈ সেইটোৰ ওপৰত আমি এতিয়া বৰ্তমান ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছোঁ এই 4 জনৰ উপৰিও আৰু স্যাৰ কোনোবা ধৰিব পৰা সম্ভাৱনা আছে নেকি সম্ভাৱনা এতিয়া থাকিব পাৰে আমি ইনভেষ্টিগেশ্যনত এতিয়া নেক্সট ডিমা হাছাওত মাজতে আপোনাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত কেইজনমান ল'ৰাই বিশেষকৈ আৰ্মি পোছাক পিন্ধি পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য দি আছিলে তেওঁলোকো এইটোত মানে কেছত জড়িত হ'ব পাৰে নেকি এতিয়া তদন্তৰ কালতহে গম পোৱা যাব হয় Veterinary Sub Center ahem Bhut Bangla ahem Pamanden Crescer Kep Dhansiri constituency ke Parlo Daldili Monsing Timonga Rongalong Veterinary Sub Center ahem Bhut Bangla ahem Pamanden Lason si ke damtang surihini rakre ke thomaningkan Prodip Dipusa EM Khiba Mahutsi Bangso Veterinary Sub Center ahem Kimponlo Bonta Pinyar ni anta Bangso Veterinary Sub Center along Dr. Mati Chukumara Tumaphan Kupia Potsi nang toite deadlo puta Monsing Timonga rong arat atumpen Ningduk pen pelangkia thengnu nang chithandu Halapu Monsing Timonga rong amikar Himel son rong parahin pen nang kachithandu na tengki election apora hutki tuwar pen chenglok ason kaching thoramo Dhansiri arat atum kisung pen jok popusi rat atheng no lam jaitika Bonta non puanta lamchak paplengpli Lasi non kachari bom BJP Sarkar Team Karbi Anglong Mati Karbi Anglong Autonomous Council ningkachi thinai CEM Dr. Tuliram rong hangpen local MAC Dilutuma Hasnu Aphan Jasimet non amat Prabjin Penili Tumaphan Kiso kachilang ahem Towar Lahai nang paliason te misenji puta hadaki doarat atumpen nang chithandun rinti Tangti non ang ton pen alang litumalam the pen le arjupon sina News Desk Report Public TV Karbi Angla
toh nili piniapor ningje kang tungke lalo dak nili tum dhonsuri ken constituency ke parlo mate dak longsing timungarong lo si aprang si nili ke chorodam ke lalo aprang si ke ning ka arong ko ane che theklong lo ladak dhonsuri constituency ke parlo dak timungarong along mate ladak veterinary isi hospital ason nang kimlo laso puthak labang swarong puthak nili chelang damui mucho la puson si che theklong lo non ke ladak timungarong ta isi development la puson si nili che theklong lo po woi phisita a phit si abang ning ke oi abang ke lalo non ladak ke wan penajo ili tum ke che theklong dak ki ju ya hema son si plang de labang so bondori ta prang si ke ekdom bondori wal penang anak keme la puson paklang lo sita hala so hut 2013 na hut pen pinian ta thang ta awedat la puson si che theklong lo che theklong le lang la hai ni tum lang di la si hala so hut pen piniar ni anta kansil la puson ke jatum kacariatum pini anta la bang so abirta mati thang ta nili tumalong la so akira babang aweda to war pen cheng lo la pu anjo eso gi un e che pon ke dam tang ning kana tengte penang an muniratum kiduk ki sungsi nili che theklong lo hala so hut to war ke me pen cheng lo la puson lo jo tang lap asonte meji pusi pu matha dam lo non la da nili tuma phan isi alang litum ke chenga ko ke akeme phan si claim lo hai sita piniar ni apo labang swa hem jung paplang pledet dia pha ladak isi veterinary along hospital along hala keso ke langwe katum marat mareng ladak pusimonguru ya son sin litum che theklong lo pininga ningkanta la puson lo marat mareng kithi ong dung lo sita ladak sub center ke do tum mate ladak veterinary center lo isi ke nili tum ninga rong lo ladak timunga rong mate ladak doldoli ahawar amunit atum sita ninga rong lo sita noni ning ke oida ma bangke lalo marat mareng le pene so that sita ke cheponang halloween la puson methanga tangka che varsi hala dipu along si cheponang kok titi medical along la bangke nilitum che thandam lo pulote la bangke a hoglo non amat ke nilitum akisung pik ang bong si dokok so nilitum along la bang so pen akirap awedat ama nilitum ke cheponang jia bangke ha dipu no holete ha dhonsuri si cheponang rong titilo so dipu pen a hisab endam pulote dak ko anlo 11-12 kilometer anbak ke doima tante pu dipu ke dipu bangtal anbak ke dokok di kilometer isi seni litu mahin pen kecuningri kang tunga bangke lalo ili tuma phan CMEM la ili tuma long non ke cari bo matum sita la timungarong matela dhonsuri constituency ke paro alang itu maphan sita la ke jabo matum phan kecuningri kang tunga bangke lalo non da kiduk ke la atum si ong dung dokok apo ili tum karbiang longjong si develop apha isi ke messenger phan ke claim abang phu pulote ili tum phan sita nang chelang pe me sonte chokjima pusinili chuningri lo la si la kaduk awe kecuningri dam kang tunga bangke lalo non la towar pen cheng lo non la dak pene hospital la ki binak ne dia phanon ki du ki sungarat atum tangka ka we pen chongdar athai ka we pen la bang so ki duk doko la hen lo neli je semet ki tuning ring kang tunga bang ke la lo nang limen che than tha neli men ke hamilton rong pha chorula Clear tu pu karbilun barem athir kang cho chalot sinot production a hin pen kang pu pon
kedam tang ni phain koi ra player ni karbi la meda mai rong chilua long ke paman ponalong pachiton dun si athir kang cho chalut sinor production pen clear 2 karbi lun bare mate karbi fox song manpeng ke the surya rong phar em art and culture ahin pen ingpu ponlo bangso athir kang cho chalot sinor production pu amen ki er ke anut kapre kalilo ilitum kachinghon em art and culture surya rong phar asupo men pensi kibi ponlo lapen clear audio album upia potsi clear pu ki irma laki alir mati kalara phanle ki pudam kali isialam ok ang si clear mati ason kaprek asabasat clear hormu lapen lunlam clear pu do haso akilira phansi ki pudam lapen labang so alun barim ke non owe kimiatum kilun thek share pen kilun ji aning hang piksita alun recording dam ji aphan tangka kavedet ajok si em surya rong phar chini dunsi aning ke parung pon lunse pi mir et kathar pi lunse pi anjali timung pi lapen lunse pi hombari kiling pi atuma phan palun toilo em surya rong phar pen ke than pon ke non owe kimi atum talun barim kilun ji aning ke hanga bang do pu che than si aning ke mi pen em surya rong phar pen si palun lo lapen labang so alir 2 karbi fox song a producer ta em surya rong phar aman lo lapen labang so alun barim ke tokpon atum lake sar joy singh be sangpi kabon rong pharpi karli tang sar protap ingleng sar haberam ingti lapen sar samson ingtia tumsi bang solun barim ke tokpon lo